Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tukbal namo in kasilasa pa kataan lang ta si musugpat ha programa sing kita niyo ini sibu da in kaaunan lang ta di ha amin pagtawahon na to lang ta ICOM iban na si mga sila si musugpat ha ini Facebook, YouTube, Twitter, iban si mga Instagram. Na murah-murahan in mga inikatantan, insyaallah subhanahu wa ta'ala mahinang nato puunan, amin puunan lang tari magkaralos, mara pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga amal sin ipon niya, amin madawhat nato insyaallah subhanahu wa ta'ala in rida niya katutan niyo. Jari in pangadyan nato limaray nasabot nato in duang kajinis daing ha amin pagtawakon talak. Amo na in pagbutas sa sara. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nasabot na to lang ta doon hayan in pag-ianon at talak as-sunni iwan sin talak al-bid'ai. Long niya at talak al-bid'ai kas-sunni. Inda jamhuril ulama fi wuqu'ihi wan hilali rabitati zawajibi. Laung niya in pagtalak amuin pagtawagon laung niya bid'ai ha biya dalong niya sin amuin talak sunni ha kamatauran si mga ulama doon ha amin jatuhan sin amuin parkala sin mabista siya naaunin pagbugit atau pagbutas. At inaroon mabista aun hadjapyag ini bidaan niya sabab in tungod pa amin pagyanon talak sunni na amod tutuod in mapatut batukon sin tiap-tiap daing hamanga sila amuin maglalaki bini labi-labi na to din usog amuin aunon in pagtalak hababai atawa pagbutas sa aturan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala subay in babai aon amuin halawom kasutsihan. Hati niya bang siya halawom kasutsihan di manjari suukon sin amuin banayaon bang imaksud niya bat ini talakan niya in babai aon. Hati niya amod tuin talak lang ta atawa pagbutas kimugdan to daturan sara. Nain tungod pa amin lang niya talak bid'ai, amuin lang tatalakan sinusog yaon in babae sa sumagawa, amuin sukon niya na amuna in ini babae yaon. At ini amuin asawa niya. Nain niya to talak amuin di siya mapatut hinangun bihan, sabihin tanda niya in anak sin Umar ibn al-Khattab hi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma lang ta pag-ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habiating kahalan amin dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Ibn Umar amin hipapabalik in asawa niya. Naroon haon, bialik niya in asawa niya ring hapangdaakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam
tiagaran niya roonhan amin laung ta in pagianun iddah amunain 2 bulan. Manjari doon hayaon diuguin amin asawa niya amin biyutasan niya yan to. Doon hayaon tiagaran niya sambil laung ta ini miabot in bulan hikarwa at ini dugo hikarwa yan to. Pagubos doon hayaon tiagaran niya na isab paamuin at niya mag ini sutsinain namin ini asawa niya amin tialakan niya. Sarta doon pagikatusin bulan damikian na doon hayaon amunain biyay ta katuto doon haon manjari nain usog doon haon amuin mag pikilan bang in pagbalik niya yaon bat hituy niya na amo hindi niya naaunon in pagbutas hati niya niya to butas marayaw atawa bang sa upa mahituy niya ra in pagbutas amo natin waktu talakan niya na hasupaya in sila mabutas na amo ang tulong tain lang panghindo kato sin agamata amin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agamahan talong ta na amo yato mga katawtay manghuran hakam Islam. In sumuno doon haon amo na in pagyanon at talak albain. In pagyanon at talak albain amo na in ini wayron nakapatot sin usog magbalik papaasawa niya. Amo ning pagyanon at talak albain al-kubra. Amo hindi na siya manjari magbalik pa asawa niya sabab inyad to amuin biya sa pantun sin babae amuin kaya ini butasan niya doon hayan manjari pagbutas niya haamuin asawa niya yaon na ini naaunin lomta idda amunain ini 2 bulan. Naroon haon, halawm sin 2 bulan, haturan sara, halawm sin idda, amunain, ini biutang sin sara biyana, supaya ando kaylo, doon hawakto yan kalo-kalo makapagsulot sila, atau maaon, doon ha antara nila yung pagsulutan, doon ha parkalayaon, sarta amuin, laung tahalaw man pasin idda man jari balikun sinusugin asawa niya amuin wayroon na laung ta doon hayan biya mga pag ini ungsod atawa pagtiaon magbalik amod to na sumagawa matag siya lang niya at talak albain bangsaw pa main ini usog yaon halaw sin idda wala siya wala niya biyalik, piyasaran niya sampay na po sinidda, na inyad to, wayroon na kapatot niya, sumuok pa amin asawa niya yaon, subay na laungta, maaon doon haonin, parkala pagbisarahan, tungod pa amuin, kagunahan in maharbako, iwan sin amuin, laungta, pagbisarahan in pagtiaon nila. Amuyad to. Hati niya biya sa pantun, kawinon sila magbalik. Habihad to in kahalan. Habang mayan, laungta in kahalan yaon, bat manjari pa sila magbalik, bang sa upama na kaminsanda na aun in pagtalak. Sabab lang niya, bakas nga ito nakiyabayta at talaku maratan. In tungod pa talak, haturan sara, sinallah subhanahu wa ta'ala, makarwara. Na pagabot doon hamin nabutas na sila hikarwayaon, di naman jariin hikatu, subay na in, ini longta, di na sila manjari makapagbalik, subay na in babae makabaak banarukay, ngatin niya bana, bahu. Ang payad to, jarihon sinsara, bang sa upama kabutasan siya simbanan niya hikarwa, biya simpagbutas, sin sila, hapanagnaan sin pagtiaon nila ito. Namad itong mga katawtay manghuran, haagam Islam.
na pagtawagon lang niya at talak albain atawa wa yaqa'u talaku bainan pi khamsi suwarin. Matawag siya lang niya at niya jumatuin pag iyanong talak bain doon ha 5 in luparagbos niya. Habiadin kari, kaysa niya lang niya an yutallikaha ala malin tadfa'uhu mukhala'atan. Amuyin babae doon hayaon in nagsimukat lang tasin pagbutas daing ha amin aon poon sabab daing ha usog bihadto. At niya in doon haon di na siya mabaya ha amin usog yaon karna aon daing ha mga sabab. Biasin jimat tuha jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamuk babae miadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya ini ako mabaya na kulong niya magpabutas sa banako. Nalaung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iya subo na siya bang unimbiya mga piyagmari niya ha amin bana niya na laung niya, ya Rasulullah, in tungod pa amin parkala ini, laung niya bang tungod pa amuin ini kahalan sin, ini dayaw niya, marayaw siya. Sa sumagawa aun hadya amuin piyagmari, kuruon ha, ini kakahinang niya bihan, laung ta amuin, di siya makatunay sin amuin kapatut niya, hatungod sin pag-asawa. Madtuwihan. At niya, imaksud niya na di siya langta amin makatunay sin kakungunahan sin babaiha tungod pagsuok sin sila. Nariyad tulong ta. Na inyan, hati niya aon kapatut sin babai. Naroon hayan. Naman jari doon hawak tuyaon laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parkala habihad tu in kahalan niya damikian bang aon doon haon biya mga parkala tungod sin kakahinang biya mga kakupur atawa uno-uno manjariad turing ha mga inihipagmari sin babae. Bang so pa main ini bananiarihan naghinang sin ini kakupur atawa pagsirik atawa uno-uno na atawa dahon siya lang ta magmaksiat sin bananiya aon kapatut sin babae ron hayan. Mari habana niya. Subrakawa habihad tuwat karna in mga parkala bat diyan tuhika tunay sin amuin usog manjari in babae sumukat sampay roon haon long niya amuin manguliin babae bihan sin kia ungsod kaniya. At niya amuin pagtawakon sin kita habasata amuin maghinubuan long niya. At niya hibalik niya. Inamuin kaya ungsod sin usog amo na imbanan niya. Ini karuan niya, biyata dunay nilang niya, amuin pagbutas niya, at ini pagbutas sin sila ruwayaon, labay ring haamuin ini aun nagpatiot kanila. Hari-hari ning butang niya. Pag yanon aun nagpatiot kanila, biya simbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran, bang aun doon bat di na mahalulay in kahalan nila, sin sila ruwa, suway at pag ino-ino sin kampung sin usog, iban sin kampung sin babae. Bat biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan lang niya, pa'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hati niya magpaon, pagtawakon habasa ang galis, biya si mga syariah. Lang tarikato ni aon yan, aturan pagyanon, amuin magpaon sin, pagtawakon habasa ang galis, lang niya arbitration council. Hati niya amuin magpatiot doon haon, timindog in, amuin pagyanon clerk of court sin, Sharia Circuit Court, bihan amin mahinang siya amin ini long tadatunganan sin amin
paghukom yadto sarta in umalupdunhan amin ahli sin babae atawa kampung sin babae iban kampung sin usog in arada islaha bang imaksud nilabat hati niya maglagsing kahalulayan sinamin sila ruwa bang biya diin hati niya roon ini maghinang na sin parjanjian inabuk-pabuk din kanila doon haamin hasupaya ini maun ha antara nila in karayawan sartain mga nagjato halawman nila amin di mapatot paaunon subayad to hibutang ha ini sulat amin lang tasanggupan na sinusog bangsaw pama rin nga usog damikyanin babae bangsaw pama daing nga babae nabiyad tulong tain butang niya mga katawtay manghuran haagama Islam. Damikyan lang niya, roon haon daing ha mga kaunahan at tawalong taamin magyato roon han pagtawakon lang niya at talak bain amon na lang niya in butasan in babae doon hayaon amo hindi pa siya makasuok. Pag yan hindi makasuok, inusog yaon, hindi niya pakasuokan nila sawa niya, biasa pang nahimutang ta. Ubos nagtiyaon. Bihan, haun-haun na, nagtiyaon bihan, biasa pa makain na may na at nagtiyaon sila. Pag ubos yaon, pag mahapon, biya luparagbos, amuyin, di na sila longta, mag-amuyaon, hawak to, salta, doon hayaon, amin wala nakasuok inusog, haamuin babae, madtubihan, na inyad to, habihad to in kahalan niya, na manjariyad to lang ta, butasan, amin di maaunin, unuyaon, inamuin pagsuok sin sila ruwa, habihay ning kahalan, wayroon na pag-iyanon idda. Hati niya, wayroon na takaran, magtakad pa si mga tubulan bihan. Sabab inyad tulong ta, nagbutas sila, wayroon na aunhan tara nila yung pagsuok. Nahasabab yato, habihan to yung kahalan niya, manjari na in babayaon, bang aon mabaya kaniya, ini umasawa kaniya bihan, manjari na isabed to, tay maon niya, saruun doon bihan. Turamikan inusog, usog wayron da idda niya. Bihan, kung waktu mabaya siya bihan umasawa, na ang katubtuban niya, manjari sambil upat, habang man siya makakaos. Bihan to yan. In daing ha mga damikyan, pagtawahon, lamod doon amin luparagbos simpagyanon lang niya, amin talak, bain, amunain, lang niya, amin naon doon hantara niya inusog, amin namutas sa asawa niya, laungtasin, amin butas doon han, laung niya mabista siya, ini tu, talak, hakabtangan hamukda. Amuin at awalong taroon ha, dugaing-dugaing lokal bihat, makato niya, tianon in asawa niya, lang niya na antitalik, inikaw kiabutasan ko na. O siya turon, hambok lokal na isam lang niya, inikaw kiabutasan ko na. Inikaw kiabutasan ko na. At ini mga yadto katantan na manjari na yadto lang tain pagbutas yadto, sarta wayroon na yadto lang ta, amin jarihon sinsara, maghambuok pa sila, habihad tuin kahalan niya. Amod to mga katawtay manghuran, agama Islam, na hati niya mga nagkasabot, hababaan niya to siya namin talak, albain pagyanon, amin hikatong kakinisim pagyanon talak, talak sunni, talak bid'i, at talak albain, in sumuno doon na inilang niya at talak ar-raj'i. Amoy in pagbutas, manjari in usog
long ta magbalik at tinabalikon niya in asawa niya. Biyata doon hay niya, amo na lang niya in iyaon hausog in kapatut magbalik ha asawa niya aming kiabutasan niya. Ini misan pa in kaaunan sin amin babae yaon long tari na siya mabaya. Hati niya biya sin pagbutas sin anak sin Umar ibn al-Khattab ha asawa niya amuin kiabutasan niya kawakto in asawa niya diurugo na inyad to mabaya siya ibandi manjari in bana niya magbalik kaniya long ta habihad to in kahalan. Amo yan mga katotay manghuran ha agama Islam. Na pag-ubos dun haon dahin ha mga dahin ha mga talak radya matag siya tinaman jari magbing in usog at balikon niya in asawa niya amo na in pagbutas long ta wala siya miabot pa amin jangkaan niya amo na yung pag-ianunsin Quran mahamulya at talaku marratan in pagbutas makaruwara. At niya in pagyanon pagbutas, di siya magkapasaw. Bangkaya butasan na sin bana in asawa niya na kaminsan, aun pa lang takapatot niya magbalik, ha asawa niya, ha amoy in halaum pasin idda, amoy wayroon yaon lang ta bisara uno sabab halaum pa yaon sin, amin idda. Damit yan, misan naubusin idda, manjari ra siya magbalik, balikon niya asawa niya, amura ko manimpiag biddaan doonhan, na kagunahan na siya mag-ungsod bago, iban kagunahan na tiyaunon sila magbalik, iban sinamin asawa niya. Nabihad to inlo paragbos niya. Na inhi kalima niya, at talak as-sarih. Impagyanon at talak as-sari, amuin lang niya ini di nakakunahan lang niya ron haan sinaamuin mamumutas ka niya rihan in pagyanon niya to talak. Sumagawa lang niya mamarahin na ron haon in lapal niya imian siya laong niya biyasim maghimumungan siya anti-talik. In ikaw kiabutasan ko na. Nabihad to. At niya na inyaon kataan manjari na ito sabab matarang in bisara doon ha ini sinamin usog bihan. At tawa imiyan siya lang niya talak tuki. At niya biyutasan tanakaw. Habihad to in kahalan niya na di na ito kakunahan lang niya uno in pagniyat yadto subay yadto sumod atawa di nakakunahan na lang si mga ulama habiyahan ng kahalan niya hatat kala matarang in kabtangan nito na lang niya waqa'at talak jimatu in pagbutas habiyahan ting kabtangan sin usog ha asawa niya. Ini kaunom doon han pagtawakon lang niya at talak al-kinaya. Hati niya talak atawa pagbutas amuyin lang tabukon matarang ing kabtangan. Na ini ni humajat siya subay iban niyat habiyating kain ni kabtangan. Amin biyasin imian in usog laung niya alhiqi alhiqi bi ahli. Bang biya kato laung niya kanto na kau pa mga ahli mo. Bihan. Biyasin imian laung niya ukhruji minad dar. Gua na kau rin di alam simbay. Inyad tu bang sa upama nagniat in usog yaon bat inyaon lang niya, niat niya at butasan niya inasawa niya,
na inyad to kimugdan in talak habihad to in kahalan niya. Hangkan na mga kataw tayo manghuran, in tungod pag iyanon, talak iniri ikapaglangog-langog. Di sa ini kapaglangog-langog, di manjari pa kayon sindua magtiaon inamuin, doon haan in pag bisara tungod pa pag iyanon talak. Bataon niya ni sabihan, di katiyo-tiyuan, yung babae mamisaran, long niya bugitan na ba ako? Bihan, nariyad to manjari, yung mga bihad to. Na bang inusog, biya mga ri makasandal, sinamin bihad to in kabtangan, amoy in unuyaon, pakain siya manaw urulon siya, bihad to, amin subay hadya, baka din kabayaan niya, naon waktu, inusog, bang sumakitin na tayo niya, habihan ito yung kahalan, amin hindi na siya mga makapamikil, uno-unubihan, pasal sinad ito na sadya siya, ini daran, bibisarahan simbihan ito, naon, waktu makabisaran na yung usog pabukon, marayaw. Na, bang isablong ta, bukon dami usog, biya masandal, bihan, biya si mga kaiwanan, habihan ito yung kahalan, nagjato ini, habi ang mga pagkasakupan si mga kitabihan, in mga parkala, amoy in sumukat in babae, lang niya bukitan na ako. Biha. Naon di mato mga kataw tayo manguran na mga ini, kaya sakupan sing kami ini, habihad to inamin kabtangan sing babae, para hal mga parkala, bukod na mga mabugatod, bihan yan, amin aon hadya kabayaan sing babae, subay hadya maakad, bangyad to rin maakad, pag-uusad to bihad to ng kabtangan niya, na pagbaws sinusog bihan, abihad to lang ng kabayaan mo. Di na kaulong ni kahupu-hupuan, ba't subay maakad ng kabayaan mo yan? Nalong niya ho. Bihan, bukitan na kulong niya. Bukitan na. Abihad to lang niya na, timag na ini bana, uto long niya. Tiyawagin anak magulang. Uy, long niya ama. Kawalang niya uto inamin karot yad to, ayad to ha, dugur ko yad to. Naunuhon lang niya yung karot ama. Nang niya paglunan ko kanina mo lang niya, magpabugit. Na, pag-ubos yad to, inahinang na nagkatawan halom simbahay. Pasal na, inamoy na panganal na singkatan simud, papikilan nila katan. Biya sa panton magbugit kuting, hiloon palaunsin, ini, uno ini, palaunsin karot, ang pahibugit pamalayo. Bihan yan. Hangkan na lang ko, inamin kaptangan pagbugit ini, bukun sa marayaw, ini hinangon, ini bakay-bakay sin, magtiyaon bihan, ay niya tukatantan bukun marayaw kaptangan. Sa intungod paparkala, bang di na magsulot, amuin hapikilan nila, bat marayaw na nagbubutas din sin naghambuok, nabisara marayaw, magsulot, doon hapagbutas, damikian biya day sab sin pagsulot sin paghambuok. Bihad tuin subay, jumato, mga kataw tayo manghuran, agama Islam. Na damikian lang niya, doon haon, sumunod, dahil ha mga pag-ianon talak al-muallak, hati niya, amin pagbutas, akong taalukan doon haon sin, amin bisara, sin amin mamutasibihan. Aon doon haon, pag-ianon lang niya, amin saroon doon bihan, ini pagbutas bihan, hawak to yan to, kumugdan. Na yung pag-ianon lang niya, in talak al-muallak, siya na in, aon doon haon hinang, ini simbabae, lamuran sing kabtangan niya. Biasino no, laong niya doon haon, in kharajti minal manzil pa antitalik. Bangkaw lang niya gumawa dahil halam simbay ini, in ikaw kaya bukit ko na. Hati niya in mga yadto na hati niya aun tiya alukan sing kabtangan pa amuyin mahinang sarab mabista siya sin tiya butasan. Hati niya bang yanon sinusog bangkaw gumawa dahil halam silawang yan. Habihaon da. Ngayon ikaw kaya butasan ko na. Nabang imbabae at kumuha ding halawang yaon na magtuy-tuy na laungsin aturan sin sara
in siya butasan na sin banan niya habihad tuin kahalan niya. Na inyan to mga katawtay manghuran haagama Islam ampay kabtangan lang niya amin at talak al-munajjad pagyanon amo na in talak at pagbutas amin sa roon doon biyasin imyanin usog kaasawa niya lang niya doon haon anti-talik hati niya in kabtangan niya to kabtangan matarang matampal di na yan to kagunahan sa batanda si mga silabihan amin magniat pain usog doonhan. Di nakakunahanin niyat. Iban di na malarakin, uno yadtuin, kabtangan yadto simpag-ianon niyat. Sabab mo na, bang kiabtang niya na yadto na niyat niya. Sabab na, biyabay takato, innamal amalu biniyat. Bang inamal lang ta, ini jumato na, nakauna na inyat. Bihan yan mga katawtay manghuran, hakama Islam. Na, amo yadto. Manjariin sumuno doon hanlong niya hika 8. Talaku at takhir. Amo na impagtalak amin aun doon haon lang niya pagpi bihan. Unang pagpi doon han amo na ini jimato ha kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kaasawahan niya. Amuin doon haon hawak to aon biya mga parkala biya mga simukat in mga kaasawahan niya sin biya mga kabuhianan habihatin kahalan na pasal sin amin kabuhianan niya tulaw ta way roon hikaruhal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hajaman waktu itu naman jari doon hay ni pia pagpi sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pia pagpi in mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pia baitaan in mga kaasawahan niya amo na in kanaog lang tasin ayat diha suratul Ahzab parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat kawan tagwalo, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa daral akhirah. Sampai pakahinapusan niya na pata'alain umatti kunna wa usarrih kunna sarahan jamila. Biyita doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya papagpion in babae roon hatungod pa amin sukat niya bang niya kawayaan in biya mga pagdunya-runya daing sinamuin haadlaw akhirat atin niya amad tuin biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ipabaita mga kasawahan niya in muna roonhan biyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain asawa niya hi Aisha radhiyallahu ta'ala anha sampai wiyaitaan niya in Aisha dun haon baita ilong niya hiina mo iwan sin ama mo. Nalong sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ya Rasulullah di ko nakakunahan baitaan ni ama ko iwan sin ina ko sumagawain ako pini kuin Allahu ta'ala iwan sin Rasul niya iwan sin adlaw akhirat. Amod tinpion ko bukon impion ko namin kahalan din di halaw man sin gumi ini halaw sin dunya ini. Naroon na yaon pagdungog si mga kaibanan asawa na nakahati na sila ramikyan in katan asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iurol nila rin kabtangan sin Aisha in pini nila Allahu Ta'ala iwan sin daak niya iwan na sin adlaw akhirat hasaw biyad tuway roon doon kiabutasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga kaasawahan niya amin long ta nara niya na naghambuok bihan. Long ta in asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long ta amin kaya kawinan niya doon na intaod niya hangputagto naman jariin long ta amin na
ini naranya naghambuok, hangpot ang isa. Indua, ha, waktu yaon lang ta, naway roon niya tuwi ang mga kihambuokan nga indua, sabab aun doon aib, sin amoy indua yadto. Hati niya inhambuok yadto, aun doon biya mga sakit amoy diarasin babae yadto, banga kuwala biya mga nasalo, biya sakit pamuti lang ta, inyadto. Na hinambok babae, amin anak sin Yahudi. Magtubihan, amin nagbaktud tuod. Amin ama sin ini Yahudi, amin babae to, ama sin babae to, amin Yahudi. In kabayan niya tuod, maasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in anak niya. Na punta doon haon na naon man in biya mga luparagbos pagtiyaon sarta na nagasubuin ini amin babae aon ha mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya at iniyan siya awam bang biya diin long niya unuin hinangun kuwang in Rasulullah sumuok kaku na long niya in hikabtang mo biya ini hinduan niya. Hinduan si mga kasawahan, ano lang ninikabtang ko? Inikabtang mo lang niya, Rasulullah, a'udhu billahi minka. Magpatilibon ako pa Allah Ta'ala rin kay mo. Ang matingkabtangan niya. Naman, jari pag ini doon man hansong na sila mga magsuok, ang matingkabtang niya, na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam timindog, ulian ni babae ni madtupa, maas niya. How punta hakisa miadtuin amin Yahudi adto. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ikaw na along niya ya Rasulullah. May taisab in maksud ko bihan hipasawa kay min anak ko ang pakita ko. Wayroon makaliw bang halingkat dalong niya. Ini bata-bata mo ralong niya anak ko yan. Na may takalong niya nagmari kaniya. Nabiyitaan niya na singkahalan. Nalong niya may taisab bihayad to. Nalong niya na inyang biya, mga bang biya kato, kalalangukan si mga kababaihan. Biya siyalong niya sinji matuha, ini kanjulay ka iwan hi Yusuf. Bihad timbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na atin niya, bang takisaw ning kahalan sin Julay ka iwan si Yusuf na umaba ni sabihin pakaradyaan ta. Sa inyad tulang ta, hay butang tanarwaing waktu insyaAllah subhanahu wa ta'ala kalo, ini masabot tayo mga yadto katat. Damit yan doon haon, inikasiyam lang niya. Amo na impagyanon at talak bil wikala au al-kitaba. In lamta talak hika siyam, doon han hati ko baha pasal sin waktu na to, bialo paragbos, miabot na sabin waktu ta, di tanay ini nilang tahilamud ha waktu ini, sarta miabot na in waktu na to, mga kataw tayo manghuran ha kama Islam, na manghumbaid na ako kanyo waktu ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, haro kayong waktu kanapan na to da, sabuton na to in katantan, kajinisim pagyanong talak, hasupaya makakakita niyo pangadyan, marayaw hatungod sin parkala ini, iban biya na sinakiri kapag langug-langugin parkala ini, subay kita niyo, amuin ini halawang pangannal, sintungod pa parkala pag-agama, dahil hawakto pa wakto, sabab in parkala ini, bukon siya parkala makaan, mabugat ini hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di manjari hilabay haka ini paglangog, at di manjari hilabay ha amuin parkala biya mga wayroon, ini ka hugot sin amuin pangatayan tatumay makaniya, sin unuun pakaradyaan halaw sin pag-agama ini, amuinin puunan na to, mga kataw tayo manghuran, dahil di halaw man singgumi ini, marana to, paadlaw kana-kana, nasuway na to, paamuhuning katan sininang na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني